Ono što mene jako zabrinjava, preko čega ne mogu da pređem, kod našeg naroda to je ogroman broj abortusa, 200.000, koliko ja sam čuo da su to nezvanične procene, ima i koji se ne vode prosto godišnje. I to je ozbiljna stvar, znači mi za jednu deceniju ubiješ Beograd, jedan čoveče Boži. Da u 21. veku nisu najrizičnija područja ratne zone, nego utrobe majke i čedomorki. Tu se najviše pobije ljudi. Tu nešto moramo uraditi. Mislim da bi trebalo kroz zakonsko rješenje da svaka majka bude u obavezi pre nego što izvrši abortus da čuje otkucaje srca svog deteta. To u Poljskoj doneto, tako je, i da ako se oglašava kao pravoslavna, kao verujuća, ne mora baš pravoslavna, može bilo koje religije, da prethodno treba da ima razgovor sa sveštenikom, odnosno sa iz svoje religijske zajednice sveštenim licem, tako? A ako je ateista, sa psihologom. Pa ako posle toga odluči,